wale uliosaidia watanipigania. Kama unajaona umesuluhisha wale wawili hapa. Hizi ni marafiki zangu kipenzi. Wewe utadai kama eti ni rafiki zako utapigwa. Basi acha mimi naangalia vitu ndani na mama ametoka toka mapema. Wewe na Jeff nakaa hapa unasubiria utakatia kesi. Mkata washauri. Bwana mdogo bwana. Mikwana mingi sana. Juzi kata kubinua. Ulitaka sita kubinua wewe. Nimekuta miguu iko juu kichwa iko chini. Haya imeisha basi, imeisha mimi ndio nimekuanza. Mimi ndio nimekuanza. Mimi nitamfanya nini? Utamfanya nini? Hamna kitu pofu tu. Telewa biraboneka ko umuronso uzoburonso umugore nyawe. Eba Zahara mukuri amahera yiwe ayakoresha neza halali gusa. Mwanamke mstaarabu sana. Biri ku murongo kabisa. Kumbe yuko wow, ça c'est bien. Très bien. Très bien. Wonderful. So wonderful for sure. Wonderful. Mwingine bana banazera. Abana b'imfuvyi babona kile bajoyewe. Madame Zahara vraiment. Ah wow. C'est bien. Ça. Mungu anijalie kweli.
Kumbe abazi no gufasha imfuvyi n'abatishoboye. C'est bien. Yusra, konga mbona pari 24 kandi waronge pari 20. Yageze gute? La 20. 20. Konga ari 24. Salum, ni gute? Aba yari bagiye kubandika. Salum Aslan je sinzi ngura kora. Umva ibyo ndamubwiye si byakora. None mwe muvukana Aslan imbere ko mutuzana. Oya kumvikana turumvikana. Muga je sinzi rero kari ibintu bimvuruga mu muntu. Kuangalia vizuri. Tumetayarisha vitu vya watu 20 na kuacha watu 20 Mimi wamenipa mapema sana. Sawa. Hii yako sasa mimi sielewi ya ukweli ni ya wapi na ya uongo ni ya wapi. sana unakuwa twende washe vizuri na Yaani, kuacha. sawa, una kuna watu 20. Una watu 20. Mimi na 20. Sasa yani nenda tafanya kidanganya. Kwa sababu mimi sijui kazi yake kisana ifanye. Sawa. Yaani tena mambo kama hayo kwenye kazi. hapana, mimi tena namwambia yani hanisikii. Mama Mama anaumwa. Anaumwa? Kwa hiyo yuko nyumbani na mama. Hapana, naenda hospitali. No. Haiwezekani inabidi mtafute Azlana atueleweshe. Tuende kwa wewe Azlana tusaidie. Kuko wewe ushobora. Alikuwa mganga Mungu ndabyumve. Ntacho nawe ariko muganga yitwa musangayo muganga. Ari nige tushobora gusanga uriya mutoyo katika Jesse ndabitahura kuko nishobora kubaha abantu benshi kandi bari bemfaza. Kandi je ibintu nk'ivyo ku kazi je simbikunda na gatoya. Ibintu by'amanyanga we yaha. Namanyanga ari mu niwe akora neza. Tugende. Odi hapa. Karibu shangazi. Odi tena. Karibu. Habari za hapa? Salama. Shangazi. Karibu shangazi. Vipi? Habari za siku? Karibu bibi yangu. Shangazi. Ni aje? Sawa, Wazima. wazima na mwe wazima. Nashukuru Mungu. Habari za masiku? Siku nyingi shangazi, nakwambia hapa. Yaani kazi zote ni mimi. Ndio maana nakuwa sionekana. Unakuwa onekani.
lakini na kuna mambo yenye nasikia kutokana na mume wako Salumu. Salumu? Yagiziki Salumu. Yani anakuganisha wandugu nini. Sijui kama unamhanura kutuka. Wewe ndio mke wake kwa kuweza kumhanura, aelewane na ndugu zake, aelewane na majirani, aelewane na kila mtu. Lakini kila siku ukaya, kila siku basi mimi nasikia kama vile ninachanganyikiwa ikiwa mimi ndio mzazi wenu, shangazi yenu. Shangazi, ukweli kabisa kuhusu nibyo Salumu n'umugabo wanjye. Mugabo ingorane ya Salumu, je nta kintu mvuga ngo ngaha acemera. Wewe urakomeza Icyo mvuze cyose wiwaye. Ngo ngo ndiko mvugira azirani. Kubera tuva mu muryango. Icyo mvuze cyose aha anye muri ubwo rugo, muri iyo ngiyo. Akomeza wewe umufaso ni wewe ahora ahuza abantu. Nibyo nibahuza abantu kandi niba ashobora guhanura umugabo wiwe. Mugabo rero umugabo wanjye ko atahanurwa ngo yumve. Urakomeza kurikira uko ameze, urakomeza ukaguma uvuga Imana nayo kandi mu gusenga ukamusengera ahinduke. Jewe n'abadamusengera n'ukuri mugabo nuko kujya mugabo kumvikana n'abantu, kumvikana na bene wabo ni umugisha mukuru mu rugo kandi mu bantu. Ukurikiye uko umubwiye akihakanira cyangwa ntukomeze aho nawe uguri kuragira nabi. Urakomeza kabisa. Cyabandanya no kuvuga ko je sinoruha kuko n'umugabo wanje umusara ukamusengera Imana nayo bizomufasha. Namwe hiyo muze muradufasha mudusengera kuko nawe usanga atari we shetani nuko kuva unabyumvise sense ndamusengera nawe ndagusengera kugira ngo uronke ingomezi uza uramuhanura kuko umufaso ni muntu niwe ahanura umugabo. Sawa je nakumvise kandi je ningiye kubikorera ko ntakibazo kabisa ubikorere ko kandi Imana ikuje imbere bigende sawa. Yego n'ukuri kandi nimwiyumvire yuko ngo nije muranda bimutuma ngo ndamushigikira. Je ndamushigikira mu mafuti yiwe arabyikorana kabisa. Je nana kimye na n'umunsi warimwe n'ubu ukamubwira ko umvikana n'umuryango umugisha kandi Imana ikikunda. Kutumvikana wajua anakwambia wawili yao umoja unambembeleza wazimu mwanamke ndani ndo anamsikiaga. Sawa, hamna tatizo. Sasa mimi nimekuwa nimepika nani hii vijumba huko ndani. Unaona aje tuchangie. Vijumba. Hivi nataka kwenda kunywa makazi. Sawa basi hamna tatizo. Acha basi nikushindikize. Lakini ungekunywa hata maji basi. Maana nimesema kuna kakitu nimepika huko. Nipe maji. Nimekupikia. Nipe maji nini? Maji tu. Ingia basi ndani uone hata nyumbani. Maana una siku nyingi Vyakula nitakula siku nyingi.